Lamka to kan te ting ting ne kun chi bai to ana na za ku live performance ya Echoes of Mercy ki chi Lamka band rock band siam mama te hiwa amau kum luin leng ShiRock Finalist an abatung zowa ingai sang mama huailou na to live performance hiu kha recording hoi ta ka ki bol hiai kha hiai seismic jam pad unau pasuan pau aman kha hoi ta kan bol sakaya ki pa hoi mama tunina amau te to holim na saulo ni nei dinga music to ki sai bana e bang chibang apai to som zelwa hei bang a band hong kiphuhkhiak bang chik vela pan hong kiphuhkhiak bang tup naung kiphuhkhiak chihte thei uthai mai na amau te to holim na saulo chikini nei di tuni huno itak non piak thei zia kuna lamka to kin tunga ki pa thu ka hon kenwa ama sapeni na hiai Echoes of Mercy ichi kha bang chibanga hong kiphuhkhiak a hia chi non hil thei duam ole kipawaya tuni lamka to ten ko Echoes of Mercy te itawang interview te nei thei dia anong ko jaun ama sapenin no tunga ki pa thu kang gen masarian lan I ko ben ka hi ule nam tom mi tom lamka pada music lung lu le hangai na tom ki ko hom ka hiwa ama sapenin ben ki form dan ka gen ma in self introduction kaloi te ban introduce nin ke ka hi le Zoe Sheldo EoM vocalist ka hiya abana corner a pena ile zai hauki besi sinchin abana bola sanate ama keyboardist changle abana sanggang te ama ile rhythm atuma tulelelin changle ya kanunga ke from puya ama ile ko ben te adinga phatwa mama musician all round hu changle producer mixing chi vel hong pan pi tu inchin hu changle abana kanunga lian boy simte ama ile lead guitarist hiya abana muanlal vibe hei hinchin ama ile drummer hi ko benung ki form do da nei le tom kim gendin events khadoma hu pena khadin khadung zone to mi tuam tamung ki zone khom mo hu chidan de wa hung ki form do ka hi wa achiang zo semin chu izo changa dead well chang le abang khat ban ki gen le mo tun hu teng ka gen thei phot hin te ahihleh band management to ki sai bang chi bangina na paidan tang piu mo kwan hon ma kai dewa no mo wai changa dina to na gen ya band member mo aman kha producer khong le hon ni khom bek na chi mo wai dan dewa manager khong om tom na yu ya uchidan dewa chu hi pen khu kalomte ya basis pan aman hong dong mai le mo ama hilam te ki sai dewa tule tua chu ko le ko ki manage phat mo lele tang pia chu sum le pai ja financial lam chu sponsor ka pai lai wa ichami ki phalin ang sponsor to pe to official music video bang di hi la bang le ichama win ong sponsor mo cha sum la mang ki thwa pen china zo to ama sa ShiRock ka pai na khong a choi le manager kana nei wa ama win ichan de to ko ShiRock ka gen mai le ko le ko manage ja chu ning chik hak sa deu sim ko cha kanau pang tho lai to ma chen amau ama sa amau ong na manage chen cha uchilawa chu tu le ko le ko ki manage phat de ana ShiRock Finalist tan batung nahi nawa kon ki pa pi mama mi mal takin le mo hiai anava experience ichi hiam hiai bang kidem na hiai notice pumpia rock concert rock competition to pi taka hiai bang no finalist tan bang na patung nahi nawa mo banga na experience thiu thoi mani na bang teng khong non gen thei diwale ShiRock chungchang a chu gen chu tam thoa bangkhat ama sa pena he ja ke chu ShiRock ting ma tum theina khu bangkhat ke wa thim vul chu ke po pan le ke ngai dana chu thim vul ke leng lai kana ha panwa jika hard work kha pay off na khatin ke ikha tu lamka sanga ben nom bang wai le hard work kha bol em le chun ma ikha achievement kha chu hungum thoding ai azole ShiRock chungcha khai le mi
เกี่ยวตัวเตะจู่ทีมกันนี่วะเกี่ยวข้าวหนาวปังเป็นเลยกี่วะแล้วส่วนเลยเบนดังออกใครเย็ดเลยปีติงซาจ้าซ้อมเลยลีเวลนี่ซาเวลนี่เลยกี่ล้อมทีมแล้วเกี่ยวเขาเกี่ยวตัวเลยเกี่ยวข้ามุสินตาจู่ volunteer ป่วยนะกวยจริงไว้จุมินส่วนเวลข้าคิดตัวขินตินเฮ้ยส่วนข้ามีสุดดาวนั่นเด็กก็เกณฑ์ในผมก็ experience ทุกว่าเกณฑ์เนี่ยแล้วส่วนเลยมีทีมขบไม่วะส่วนเลย this stage ติงอีตุนนั่นดิ่งหูกิจิลฮาร์ดแรงส่วนอีตุนติงคนเลย head ดิขัดจู่มีดังคนเลย professional เดี๋ยวตัวหิวะแล้วส่วนเลยกิจาตุดิ่งกูมาเขาว่ามุสินโหลดิ่งแล้วส่วนเลยกูมาเขาเลยกี่กวยสั่งดิ่งโหลดิ่งlevel ข้าตาวกูดิ่งส่วนเลยที่ตัวเป็นenjoy เป็นใครมั่ว music จู่เบนดังตัว enjoy โฮมเฮลานุ่มจู่เราเฮียแล้วส่วนเลย ShiRock เห็นกันหมดเลยจู่อัดับขบไหมจู่กูมาเห็นกันปุ่นจนแล้วส่วนเลยมณิปุรโจเลยเราอินเดียสุ่งกับเฟสติวัลเลียนเป็นขัดตัวบังเฮียจู่เลียนเป็นอีกเลย one of the biggest เฮียจู่เวลาว่า perform เทค่ะกี่ป่าวมาจริงเบนสมนิวัลว่ากี่อะไรกี่วะเกี่ยวกับโจดิ้งอาจิเลยกี่ปัวก็เกี่ยงกูละค่ะ enjoy อาจิกี่วะ music ยังไงนั่นนะเจ้าค่ะ audition อุ้งกิติดบังจู่กี่ป่าดนะค่ะกี่ฮัลลิฟีฟูยังมั้งไปก่อนค่ะget ที่เลยกันที่แล้วกี่มอกนุ่ยตาอาจิค่ะ enjoy อุ่นร้าน music นั่นบอลเลยบางคัด music จุดนี้ enjoy เลยบอลมันอุ้มไปก็ที่ได้แล้วส่วนเลย ShiRock ติ้งคู่ ShiRock ค่ะบางคัดเกี่ยวกับวางฝันน่าค่ะเกี่ยวกับน่าค่ะ extreme ที่เวลเลยกับว่ามุเทวะ Nazareth ตัว extreme ว่าบางจุดกับว่ามุเทวะโจติ้งตุนน่าจุบางอันโจติ้งคู่กับว่าตุงเทวะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเกณฑ์มังโมเกี่ยวกับเกณฑ์สิ่งว่าเหี้ยค่ะ fans เตจุงไงตั้มมินตอมเลยsupport เตกับกี่ปากปีมาวะทีเลยaudition ปฏิเน support ตัวไปก็บางคัดมีตอมมินตั้มเลยมีบางอันเนี่ยจะยัง support น่าก็เห็นเงี้ยปุ๊บทีแล้วก็เกณฑ์นู่นเดนินะอีเกนนายกี่วะน้องกิphutkhiaกุมมัวบางจิคุนะห้องkiphuhkhiakไว้จังตัว finalist นั่นประตูนาว ShiRockตัวกิไซโลอินเล่บางachievement บางห้องนั้นนี่ข้าตาวจินนิลเทด้วยก็เป็นที่เล่คงkiphuhkhiakกุมเป็นสู่2018 December หาเฮียโอเป็นนะevents ขัดอาดิ่งก็ไปโฮมนาวาห้องกิโกโฮมข้าก็ฮิว่ามั่วหัวปัดหัวเบนปีจิงด้านดาวห้องกิโกอินหัวบ้าน2019 first competition ดินอิมฟัลneihte 10 organize OUGRI Festival กิจยาเบน competition มินจินหัวเป็นก็ว่าเทลว่าหัวละวางพัดไว้แต่อินชีเดียวจังเลยพัทยาเฮปีน่าจะลินมั่ว first competition winner ฮินาก็ว่าตั้งว่าโอ้อาหัมพัดไว้ด้านนี้เลยหุ่นละpriceโจก็ตั้งบ้าน price ก็ตั้งบ้านว่าฮีคริปโตสเตย์อินเดียเป็นมินทั้งมาโมอามาว่าดิ่งopening night ได้ดิ่งperform ที่ดิ่งชานส่งกิพยาฮีหุ่นเป็นทุปีมาไหมตัวนับเบนมินุค่ะ Echoes of Mercy จีจ้าอามินเลนนัลก็สมาโมยัยขบังจีบังห้องเปียงเขียวไว้จังตัว no rock band นะฮิจังว่าค่ะบางตัวปะเทียนทุลำของตัวบางอากีสุขข้างหนาวเมียฮิเป็นฮิมีตั้มปีบวยนะฮิก็จงจังจะกับบวยเสียหรือมั้งฮิเลยจงตัวดานี่เบนมินุงกิพูดดานี่ก็เกี่ยนบางeventsขัดงมินหัวเบนมินดึงปอยหมดตามั้งฮิขุดเลยลอยเตี้ยจิคงนี่เทลอยจังมึงเสียกี่หัวโตมึงจังเลยมีก็มาปะจงมี suggestion กล่าวจริงมั้ง suggestion กล่าวเผ็ดว่าตัวมึงมีหัวเผ็ดEchoes of Mercy กิจกังมัวว่าฮิเป็นนี่เนี่ยสาเหตุเนื้อขัดกังหิลจันดิ่งมั้ง Mercy จิจังฮิbiblical term เวลาเลยจงundeserving love มั้งตุนทิลขัดดิบอลสวลเสียหูไงดำกิตังจ้าเราเห็นจริงฮิลจงหูลุงเชียนนะว่าไงดำไหนว่าตังเป็นหู Mercy จินะหงเหียมั้งหูเป็นฮิโก้ฮิเป็นนี่ก็ได้มานะขัดด้วยเลยมีอินควายจิตเวทุไลขังท่าเตละหูหาสัตนาตัวมทิลสุเขลนาตั้มพิมเวน depression จิหัวเวลุมเลยจงฮิเตฮิอามานะตัวมนาฮิไม่ละวะฮิโกมิวสิกเตะตรงตัวนะทิลสุเขลว่าปัดหูลุงเชียนนาเตียงมุเทว่ามีเตียงไอสานาเตียงมุเทนะดิ่งว่าอีโก้สินะใส่เลยทนส่วนดิมมีเห็นตัวในเราดิมีตั้มปีอาดิ่งกินเอ็มนาเลยลุงเชียนนาเป็ดตัวไทยดิ่งเขาเชียงเลยมิวสิกตรงตัวนะมั้งมีอิงไงนัดเตะหู
mi ha sat na tua te inga ina te ko khula sa di chi hin chin I no ben in mo and na minu le wai changa pathian thu to ki sai khang na ni hiam mo pathian thu to ko hi ka ben atang pin kala sa teo rock music hu chang le metal si vel tang pi azia chu lunglut na tuam to ma hiam mo hu zain ke nga idan hi rock music le pathian thu ki su khaloin ka hiam mo azia chu hi le first point again ka gen note hi le mi rock music sa mana ahin khwa hi pathian tun example a bible sim gi ge thumna nei gi ge rock music ang lung lu le bible sim lo chi vel jong tuan lo ya mole uje amia kinga in mo amia kinga bana uje le keima mi mala keima personal a kanga ida nei le mo a lyrics na pove hi chidan de ute hi mo tun keu jong la ka sa ding chang wa ke vocalist khat ka hi na la ne hi pen perform ne chi chang farsa ket chu hi le a lyrics bang to bang thu au me chi khu ke enjela mo tu ta na chu kala sa wa hi mi khat hin khwa ha sat na pada kinep nang mu do dan ho vel mo hu chi ho vel a hi tua kala sa tang piu hu zia in ke ngai dan na chu ke rock music to christian hin khwai ki su khain ka hetwan si no original song mo no mawina na kiphuhkhiak ta ya la bangzah khong ai ta dia la tu ta na chu thum po ta mo wai la te kha bang lam to ki sai de wale izo ka gian bang ai ko kala teo hi mi chirap theina ding mi hin khwa ha sat na to te vel mo chidan de vel tang pi de hi mi han inspirational songs dem lam de mo tuna hiai to ki sai ya tam ta ki gen ta tua rock music chi khong mo ke le hiai dan ngai na deu te khen khat khan nu le pa no le na experience diwa ma i the ke ya rock to music chapwak deu khong ngai na te kha kham thei khong to mek man pau mo min nu le pa khen khat bang le music zil di chi changan den cha kham thei on hi di be te chi khong hi mai the chu wai te ting kha banga no mu dani na mo no experience ina akizoi ton khaya le neo khat ken gen ne na zo kalom te zo gen u tam pium de ga mo ken neo khan gen ning drugstore atang pe din lam ka te che mai ni mo neo khat music to lam tong hi chang ni drugstore yen mat pa wa ho ja kho music lam dong ki khang to thei ta lo chin gen mai nin mo tun ke gen ding dan in chu ke relate lo ka chi azia chu mi khat musician hi nang a drugs of a ball di chi tuan lo ya mo drugs kham thei kham din chin music nal do da a kham thei kham pheda tum do thei chi velum lo ya mo zia tun chu mi western countries veliat le mi musician te vel chu bang chi de amau personal life ha san na vel jong tuai mai thei mo stress ya ma zia wa jong a hin khwa wa hi ning ki tela hong lut kha jong mai thei hile jong hi pen hi overall a mi teng musician teng hi drugs to ime mat le hung di ki lo di chin hozia kho drugs to hi music hi ki relate lo in ka thei ma personal feeling samo ma hin khwa ma lungel dan hi main ka thei kalom te mai hai to ki sai kup be ut na niu ya ken neo khat kang gen dia example keu ting jong rock music ka tum waun kham thei bol kang si wa ki pa hwa ya hu chang le kham thei to ki relate lo na chu music siam lo kham thei bol jong tam tho hiam ma chi dan de in chin dan hi me tan gen ning hi lo ma music siam te in vai se tuan lo mo hi thamin chin ma mi mala ki nga hi ma ina kham thei chi changa guitar vatum thei lo di ki le thei lon le hi kha thei ma hi mo hai lama kha music band kiphuhkhiak changa kha tuna no na hu chi diu kon chi nai lo mo atang pi kha band ki zain chin hilele sot kum thum ya mai ke le cha bang tan hiam nung kha bezel lasting lo hi dia vai khan no namu dan non hil thei duam ke neo khat ung gen masaki zel ne zo ko chu gen di ha wa ha ding a jang ki ha to le mai demo ke ka ngai to adana hi chi dan do ben ho
stable lo zia hi me hi amale ho pen question pen ke ngai da na chu iki promote lo zia wa mo musician te ho ki promote lo zia hi tang pin ka thei ve hi pen chu mo hi tan gen in kolom te aban ban gen he ka gen man introduction a ne khat sang pen khu guitarist hi amo ke dong second guitarist ka hi anggen ko kal kha bang khat ben to zoi gen jong hi ho chang le ken point ne khat ka be la bu chu ben ai pang di le khu team dan le hi ta engine tun sacrifice nga manga loite ki man ve ki man lo ja khu lazil vel bange cancel khu ma lo di mo en hun ong ipiang ngai ya chang le music khi bang khat music band ni phu dok ngal le mo na focus point khatum ngai tin bang jeka na phu dok ka ti pen kha bang jeka na phu dok ka ti pen na lung thima na ko izing ni aso le te khin na keu bang chu le ung ki khen jak le ka ki mu tu teng le pan thau thau le keu chu je kha keu hin ka ve ko ai music hi hobby nya na ka nei thi moi chu kha tun kawang phatulala chu kian to na jik chu ei ga me western hi lo jikai wachi bi tak tak khu lau me chu khu backup plan khu ne nga ya to ka music band hi thuda na count chi zoma ka lo ti tu le chu chi pai ka tingun ti khai hin tin ji focus point khat ka nei naw chu ke wi bang tin ki the jak lengun len in lama ka kim wai lo khoi gamin ba kim lengun le ka band min kha mang ka tingun ka bo zel thodi we ya zo kha ki khen jak lengun le kha tun ilama hi tang pia zo gen gola kha support di tu ba platform le lo talo denina no mau original song khong bangzah hiam ana neihte na hiu chi khanon ge na mo tu kisa no na music video khong mu thei di mo na perform now kile ko hiam khonga lana basak na te khong YouTube khonga thei di na koi khong am thei dele hi pen tung tang hi ko jong kipan sam ben kipan samai le chen YouTube ben channel di dan de khat Echoes of Mercy ki chi ka ko iwa mo subscriber ng tom na lain chin video pi ching zoom si le jong live events tom ka perform na teu kho ho te bang ka ko khom ba hu chiang le ShiRock ga te bang events da kal thum lam chin leong ko wa khu ka trim chen an chin no pen bang ka ko yo mo hu chi dan de un chin to music video tung tang nang gen le ko original khadu loss ki chi pen mo zani masain music video ka bolwa hu pen hi mabana jini thainia hong et thei mei thei de chidan de hi okay et thei pa thadi mo tuna no mu da ni na mo band music band khen khat ana en tu khen khat bang khap band phu khiak ut khen khat bang mai thei mo wai ti ading banga banga poimo masa hi ana thei mo khen khat te hi chi ngai na chi te om thei dem suggestions mo neu khat kang gen dinga band form na dinga band pitching na ina ding in chumo ama sa pen ni khu izo ki gen te ma banga i focus di khat ang nga ya mo ki mo phut le gig khadum zo chang ki khen pa thei mo ho zia hi focus khat nei le tup lengim i bol wang la le hi chitan khat be tung lo le mo mia dinga phat tuam na khat be i bol do di chan de khat focus khat be nei lo le mo ben hi ho zia in ben pitching ta form na din chu ke nga idan ke ma mi mal nga idan hi main focus khat nei di mo ho chin ki bol le ka de ka loi te so ben ni phuta mo phu chu chu me le loi de ki kala ki ben mates te ki za tu nga ya so le banga bang ti di boy na bang chu hungum ma ding chu ben ki ka chu mi hi na kha lungtim ki bal lo na chu ma ding ya lungtim ki bang ke mi hing chu la ke kha pa chu zo bang hungum ting le problem khatom ting la solve dan ho thim ngai chu ben ki ka bang chu sum thu bang chu hungum tamai thei mo azo le i te kina time management lampang khaleng mi hing chu ina sep chum chi de ya ji khu khat chunga hu mo ko imo di lo azo le adang te le ki mo ko imo di lo je kha ama kha khuti hi le ama he thi meeting un ti vel khu lungthim le tanga ya ji mok phu ben min vaccine mok phu chu hak sa lo hi le ai le ayat kol hu hak sa ji khu nangap lo wai le chu phu lo di mai ka ti ei be ma no band ina banga music instrument khong naki nei to amuya bang khong na nei tawa musician te ban gen wala tu le tu chu kin chu
personal dewa chu drum ma drum ka kinai drum kini mo cái dòng guitar khát to acoustic khát cái này là cái chân chú acoustic guitar cái này tu hin cái chú bass guitar đến aga tum to acoustic ina ma to keyboard khát cái này cái comment keyboard pakhat cái này cái hi gen đi tlom pa cái vật ti tak đi ôm phải lẽ lối tới phát thể wa ai mặt sắc riêng wa mà có phải một đàn đàn nên to bằng hộ aku mình có lần lẽ bằng mà gen lâu đi leo mình hiểu wa je cái ti gola hay support đi kipa mình cái ti na khate hey bang ai bukimani na hiwa mo hoi mama no na choice de mo hiai ai chu guitar khong ai ke le banga keyboard ichi khong bang le a brand tom ma hi na mo hiai hoi de wa hi na chi khong om thi ya u cha gi ndia chu a hoi tam pi cho ma le ke ngai da na chu khat aman tam deu te hoi man tam deu te hoi mai mo ken guitar personal la ka de hi le Fender bang hiam mo ai ba genre tum le de jain tun metal la mi tum le chu metal a do sector vel mo ya branded do hoi de se elami chaga thewa mo musician beating tak klem po sab ga ma chu le brand khu amao ko na mok si moi po the brand is the type of music a de phai ta hoi do amao na design we ama elama hele chu guitar khatin nei la vekin ki tum jenga yu chu khuti dinga nu da le chu ai bane si ka recommend i no la music koi khonga kwa kyang khonga na jil khawa le ei koi lak khonga mo cái chỗ các zil na chú khol gya le self practice ma okay kana abol sima wai mai các zil na chet chu lo na jil na ton lo mo hoi ma mai cái dòng atom som ba ka zila ile dòng gen tham diom sia tom khat mo khat hani vel bang zilin khol zel atang pia chu self mai YouTube vel to mo cái không hi in chuk na ran cái này nó self taught cái nia mobile app sadam YouTube dam tap sai dam cái na okay chung cái lon chuk về cái này cái không cái phần năng bộ in chuk na ran cái này chung đó self taught ang đều chung ya na chu cái chân phul him khan chu min chuk tir tu het mi pakhat chu uma na chu zunga zuk shil kai tero khop chu ni chung da min chuk tir khan po sar tu cái chú teacher thum lan điều cái này amo cái này cái bắt tung lại na mà sắp bên na chú David Kakap cái này zil cả mo ngoài lại chú bass zil lâu acoustic cái này cái pan cái azo bass cái lu ta gang te bên khát đâu chú thấy kalau mấy thấy cái Mohicans cái chia bassist pa cái cái zil amo phaya azo wai khita kum thum ma dewa cho khai cái này zil cái lẽ bằng khát teacher lẽ cái này khắp bộ tàng bia chu internet thì amat na cái này riêng tôi ti dia chu internet ai teacher lẽ bằng ai dia hoi rồi lẽ tâm zonu in cái mà YouTube bằng chu mặt na này wai lẽ chu YouTube mấy mấy lẽ guitar teacher tâm bằng kim mà không mặt na này na rồi apoi mo pen chu na teacher bằng tin hoi lẽ nang khana dedicated ngai bằng mà ba na hiai bằng pai to som zel ka hiu na chiu banga na tup dan tang pi khen khat tiu ma bana plan chu hi le a ben pen hi pai to sa phot demo mo to pa lo demo tun izo gian ma bain original thum ka nei wa tun khat music video ka shoot zo wa mo ni hi shoot nai lo hi au chang le recording zong bang ma nai lo mo ote all lo lang bol to wa chang le ma bana hi Lamka la vela gig tom infal la vela gig tom chi o velom changa hi ula vela hunki ko na vela chi azela ko hi ata again dia professional de wa
bol zong ki hinai lo chiang a neu khat lo thei na ngom le mo mo chi dan deu khada ki pai to na lai phadhi tu din muna chu ma ba na hi cha recording vel bol to di chi dan deu he ka tup dan tang piu chuma ko hiam no na mentor chi hiam na thu dot deu khong mo hon guide deu tu om ya mi hi chi lampang deu ai hi tuam lo in hele zong ko le ko ka kimenes tang pi wa hele zong gen sauzol te le ShiRock ka ho ding wa hung menes studio manager ni mo ka nei wa amau te hin ko te zem man vel ang pia sa wa ho chiang le apui tan a zong pui hin ho chiang le music lampang vel a zong mo ha san na vel het nop ka nei chiang wa poimo dan dana ka do gi geu hi amau hi ki pa hoi ma atom na pending ina in na fan still to na no music tum siam ma nahi nawa no hon ngai sang tu mi tam tak om hin manina wai te la ke le khat kai ya wai se na non ngai sang tu tia dia na kha u tu mo mau te kyang a hiai ana hi un hiai bang ina omun na chiu hia mo wai na gen ut bang non gen thei duam ken ama sa penin kang gen ding a ke ma apada fans zong ti sing friends ti ning in ken ama ko ma ka gen ut zo hi le ilung lu na khadi bol na music lam he no le khasim lam hi tale mo thilbang ki mi bol na hi afar sa he ding zo hi le ei khu asiam pen dana ki koi khat pa chang khu over confident in nei chang khu ki fail pa ya mo thilbang ki mi bol te hi ai wanga khu poimo ki khada hi le ilung sima khu asiam pen bang ki koi ngai ki da mo self confident nei na nga khu ke bang stay sa hi vocalist ka hi na a role lian ma a chang chang abang confi lo de an ding ken kun lei khu nal lo de mo music rock de in hung ki plan lan hu zia khu a poimo pen hi le ei ma le ma ki muangam di a hi wanga hi asiam pen dana ki koi lo de hi hu chiang le ka gen ut khat ki dei le isanga siam lo zo chi he lei zong ama hin hi pen khu khu improve de do nang ang chi le isa siam lo zoi le zong mo improve na dinga hi na le ki ko nyam mei di mo ama again pen min ke mistake mo hi chi khu ma le ma ki het siam ngai hi ego pen khu ko helei chinom ka hi ken ang na support tu le ang ngai na tu te ko ma ki pa thu ge nu da hong support zelon lan hule music video loss pen khu YouTube et thei chang in hung na et sound lan chang le hong na subscribe sa lo chen chi kang ngen hi share tak zati na share thei le jun ti le kang ngen ut wa ji mental illness pen hi nangai sak lo pa khu atop lam le ahi lo lam ta gaung chi thei ti ke sang na di wa ya ji ka music video in en le jun ji message ko hin tin i khu min symptoms neu cha chang pek dak ko neu cha care de un lan en un lan bangan attention neu cha ba pi ti na to bangai ka music ka so le fans te ko ma gen ki pa ki ti khel bang le ki gen ni akipa wai ma tu ni ai holim now echoes of mercy ya rock band mon hoi tak te to yai tan ni hun sak dinga ama hun gen bangina a music video le original song lost mo e kha ki kha khita ahia tuna description a link aom dinga hoilo ina ei la pien tuale ngai zom ngal di hi chi kha entity ke ki thesaka ei la na ngai a wana a channel a YouTube channel echoes of mercy mo hoi kha kwa pe mai na ana subscribe cha ding le king ena hi hedan hun sak di ki pa ki